kan humna isaa agarsiisuu qabu. Oromoon humna isaa kan agarsiisu nama ofirratti. Jabummaa isaa kan agarsiisu nama ofirratti. Diina akkaawuntii diinaa gubuu hin dandeessan. Isin akkaawuntii xiyya dandeessan. Dhugaan isinitti himan. Ani eegam TikTok kanarra gaafa naan jiru Oromoon takka illee hin jirtu ture. Lakkoofsaan dhugaa dubbachuudhaaf gaafa TikTok kanarra jiru namni hundi hin beektan. Warri amma TikTok kanarra gubbarraa hundi zaamaa godhu hundi warri amma dhufeedha. Kana kan hin jiruuf immoo maaliif dhufanii osoo hin ta'in warra TikTok dur keessaa fayyadamuu turerraa ilaa irraa garuu kan hin asgee osuma narraa gubatu osuma kufuu osoo ol ka'u osuma kufuu osuma ol ka'uti. Garuu akkaawuntii kiyya guddaan nama Oromootiin giiftii kannite takkiin immoo makiinaa diimtuu tokko namaaf kannite jaanii halkan guutuu akkaawuntii kiyya gubaa buluun hedduu fokkotaadha. Hedduu namatti dhaga'ama. Namni giiftii kannite jee akkamitti akkaawuntii namaa guba? Kana jechuun akka nama san ajjeesan tokkotti laala jechuudha. Isin galee akka nama san ajjeesan tokkotti. Namni tokko guyyaa tokko balleesseef aslan giiftii abbaa fedheef giiftii kannuun badiidhaan abbaa fedhu Amaaraaf nafxanyaaf dhaqee yooniin giiftii kanneen jaaladhee itti amannee kanneenaan akkaawuntii kiyya gubuun sirratti hin eeggamu. Waan sanirraa wanni sun sirrii akka hin ta'in natti himuu qabda. Ani giiftii san kanneef akkamitti akkan kanne ilaalcha kamiin akkan kanne osoo hin beekin maakiin gandummaa qabdi jaanii dhugaan isinitti hima bara. Wallaahi waan dhugaati bara. Waa'ee gandummaa qabdi. Isin galee isaan geemii kan taphatu jiran akka gandatti. An garuu hin beene. Giiftii san kan hin dhaqee kanne waan giiftaroonni kiyya ana nam tokko dhaqee fedaamu. Giiftaroonni keessan amma fakkeenyaaf giiftarri kiyya tokko gizee hundee yoo kan na jeebeessu ta'e guyyaa tokko dhaqee gizee nama tokko moosisuudhaaf sagin leenca irratti daddarbu gizee argu giiftara kee waan ta'eef nama waan inni godhu jiru san deemtee gargaartaan. Giiftaroota kiyyaatu bikka giiftii kannan sanitti namaaf giiftii kannu jiru arge. Dhaqeetiin akka tasaa waan takka quban qabu ture waan rabbiin addunyaa kanarratti guyyaa kana nan bulchin jechuu waan deemu jiru tokko quban qabu. Guyyaan sun anaaf guyyaa maali ture? Guyyaa dhaloota kiyyaa ture. Dhaloota kiyya kabajeetiin dhufee akka dhufeetti mana ibsaa abbaa yaalaa kana seenu. Daansii dandasu jiran daansiin isaan dandasu jiran sun akka gandatti ta'e akka kutatti ta'e akka maalitti ta'e rabbiin kiyyaanaaf rabbiin na beeka wallaahi wabillaahi waan takka quban qabu ture. Akkuma dhufeetti giiftaroota kiyya leenca darbu arkee giiftii kan nu arkee waan dhugaatiin isinitti hima jechuudha. Isaanii giiftii kan nu gisin argu giiftaroota kiyya waan ta'eef isaanii waan isaan godhu jiran hin jabee isaan jeetuman makiinaa diimtuu takka kanne jechuudha. Waan takka waan biraan godhu eddaan wanni godhu jira sun waan gandaati ani I don't know waan takka hin beeku ture. Gaaffii silaalaa akkamini beektan maakiin gandummaa hin qabdu ilaalaa kutaa kudha takka hundan hin jaal ija takkaan anaa takka harargeedha jiru asirra miidiyaa kanarratti na dhageessanii hin beektan. An bikkan irraatti dhaladhee hin himadhu maaliif annanta Oromooti jee waan hin yaaduuf isin galee akkas. Silumaa wanni sun waan gandaa ta'e bikka gandummaa nama faarsu tokkotti silumaa nagartanii maakinaarra maal taateeti maal taatee kana gootetanii akka nama tokkotti akka sabatti gaaffii na gaafachuun waan bareeda. Maaliif akkana gooteen gaaffiidha. Akkaawuntii namarra gubuun immoo makiina biraa yoo qabaatan akkanumatti akkaawuntii giiftii makiinaa diimtuu namaaf kan jedhanii ganama fi galgala tiiktookii kiyya ganama gizeen alkuu sanuu tiiktookii kana 500 ol qabu sanuu miileena seenu xiqqoomaan naafee sila isin galee akkaawuntii sanarratti waa hedduu dogongoraan waan balleessine maaliif akkaawuntiin dila tokko na jalaa gubatu ture waanuma waa'ee sabaa dubbadhuuf akkaawuntii hedduu narraa gubata akkuma beektaniif jechuudha. Guyyaa takka illee natti dhagaamee hin beeku. Guyyaa takka illee waan natti fakkaatee hin beeku jechuudha. Isin galee akkaawuntiin kun immoo
haqa malee narraa gubate badii malee narraa gubate nama monatti gafe rabbiin itti gafa ani akka nama akka kamitti maaliif akka na goota jee miidiyaa kanas rabbashu ajandas namaa ta'uun fedhu ajandas namaa kan nuun fedhu akkaawuntiin keessuun gizee gubatu badii tokko malee gizeen ganama sanuu akkaawuntii sana hedduun akkan isinitti himetti akkaawuntii sanirratti badii takka hin balleessine waan hojjedhu hunda sirriitti hojjedhe maaliif seera tiktaakii bareen jira waan ta'eef akka tiktaakiin na godhe waan baatii jaaguutu fuulli xiyya akka akkaawuntii baatii jaa namni baatii jaannee obsa wallaahi isin jaa baatii jaaguutu sababa waama oromoo qofa haasa'u uummanni nafxanyaa tiktook kanarra na dhabamsiisee ture baatii jaala kaawwadhee obseetiin akkaawuntii 500 seene san banadhee dhufee jechuudha. Akka haaraawatti kufee akka haaraatti ka'ee if kaasee jechuudha. San irratti gizee waa hojjedhu akka akkaawuntii sun gubatu waan hin beekuuf waan seerri isaa hin eeyyamne hojjedhu. Seera isaa eeggadheetiin hojjedha waan hojjedhu hundaa'u garuu wal jaaranii jechuudha. Nama hedduu ta'uun takka ta'anii sinigalee miti makiinaa diimtuu giftii kan ni tenaan jaanti wal giftii gaayis lala still badii guddaa hojjedhullee kuni jibbeessa isin garee gaaffiin ana amma nam tokko yoo balleesse namni kuni akkana ta'uu qaba nu akkana ta'eeti akka gisuma takkatti murtii guddaa tokko namarraan kaa'u wallumaan daansii useetuma daansii nagaa kan inni taphadhuratti giseen ganama lafa yaada guyyaa dhaloota kiyyaa kabajee ganama giseen lafaa ka'u maallaqa namni sila guyyaa dhalootaa jaanii leenca narra guuraa bulan san hundaa waliin gubatee jechuudha. Na dhukkube mataan hin booye akka malee. Maaliifi nama Oromoo ta'ee akkaawuntii kiyya gisee narra gubanii akka malee natti dhagaa. Istiil miidiyaa kana hunda jebbee. Guyyaa tokkollee garuu hangabbee waa'ee kana dubbadhee. Ni beekani maaliifi miidiyaa kanarratti warra nama yookiin nama arrabsu ta'uu qabda. Yookiin nama galabbatu ta'uu qabda. Akkas malee namni wanni isin hin jiru. Annaa homaan itti hin fakkaanne. Amma immoo akkaawuntii kanas banadhee akkaawuntii kanallee gisee riippoorti gootan hin ulfaata xiqqoo dhugaa dubbachuudhaaf. Sanifuu gaayis akkasii. ከኢክራም ጋር ነው የምሆነው። ከኢክራም ጋር ወስደህ ቁጭ አልሰማህም። ፒፒ ያ kanarratti waa hedduu obsilee waan nama dabarre keessaa nama tokkodha jechuu barbaadeetu humaa nutti hin fakkaatu. Akkam ፒፒኮ አከም ባለ ጊዜ የሚለውን ጋብዝልኝ። እሺ ባለ ጊዜ ልፈትላ ፒፒ ወያትን ani eenyu waliin eno wajjin ta'uu barbaadde? Okay, let's go. Okay, decline good. ኢክራም እና ሙሉ አንድ ላይ ትሆናላችሁ። እና ኢክራም እንዳደረከን የስራህን ይስጥህ እና ማኪ እንደ ከማኪ ጋር አረከኝ። ማኪ ካንስል አደረገዋለሁ። ላይ ለምን ታደርጋለህ? ይሁን አሸንፋለሁ። ችግር የለውም። ምን ነው ፈራህ? ምን ነው ፒፒኮ እናንተ ከሁለታችሁ ፌመስ ሆናችሁ ማለት ነው። አምስት ተቀብለሻል ማለት ነው። ፒፒ ነው እቺ ልጅ ፒፒ ነች። ታባሩ እስኪን ጋቢና ደብደብ የታችኛውንም የላኛውንም ሁለቱንም ደብደብ አድርጉት። ችግር የለውም። ሁለቱንም ደብድቡት። ማኪኮ አሚሲዩ በጣም ናፍቀሽኛል። እንዴት ነሽ? ጅንጀናው ላይ ተደርሰ ተነቀው ምናምን አጀት ማርስ ጎዳል ተነቀው ይተ ኮሜንት ነበር ስማርት ጎዳል አይ ጃርቲ አንተ ለጊ ፍሬንድ ያርኪ ኩማ ግን እግዚአብሔር ጃርቲ ኮንቲኒቲ ባርገ ካዝኒቲያ ኦኬ ዱብኪ ኢክራም እኔና አንቺ አንድ ብንሆን ይሻለን ነበር። እግዚአብሔርን በዛው ሮምኛ አይችልም ሙሌ ብለህ ነው አይደል? እኔም ወንከባኒ ገበባኒ ያለችኝን ይዤ መምጣት አለኝ። ና ልቀይር አጥፈዋለሁ። እንዳትቀይር የጮታ ሳይሆን አጥፎ እኔና ማቂ አንድ ላይ አድርጉ። ታካብዳላችሁ። ስራ ስሩ። ሁለታችሁ እያወራችሁ ቁጭ ነው እኮ የምትሉት። በቃ አንተ ኦኬ ሙሉ ነው የምትኖረው አንተ። እኛ እናወራ በአማርኛ። እኔ ደቡብ ሱዳን ነው የምኖረው።
አንተ ደቡብ ሱዳን ፊት በትክክል አዋራት ልጅቷን። ዳላስ ነው የምኖረው፣ ዳላስ ቴክሳስ ይኖራል። ናት እንዴ? ቴክሳስ ናት እንዴ? እሷ ኤክራም ቴክሳስ ነች እንዴ? እዛ አካባቢ። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ማኪ ምንድን ነው ይሄ ሽርጉድ? 6 አበባ ውስጥ እንጃይ 6 አበባ ለዝጋው ለሷ 3 ለኔ እኛ ጋር አልመጣም። አይገርምም? እሱ ጮታ ለዝጋው ጋይስ ማኪ ለምታውቁ 3 አበባ እኔ ጋር የሰጣችሁት እሷ ጋር የሰጣችሁት እኔ ጋር ሁለት አበባ ነው የምፈልገው። ሁለት አበባ ለዝጋው ሁለት አበባ ጋይስ። ኧረ ሁለት አበባ በፋጡማ በተሚማ በጀሚላ በፈቅ ታብታብ አድርጉ ቤተሰብ፣ የኛዎቹ ታብታብ አድርጉ። የለም እነሱ ጋር በቃ ካልሆነ እንደዚህ እንፈውዘዋለን። እሺ ማኪን መውሰድ እፈልገዋለና ማኪን አርገን ዳኒሻይ አባቴ ዳኒ ክበርልን። ዛሬ በከቤራ ስም ነው ከቤራ ዛሬ ቡናን ቀጥቅጧልና የ17ኛውን ዋንጫ ተሸክሞ ሄዷል። የኛዎቹ የሚገርም ብቃታቸውን አሳይተውናል። በእነሱ ስም ነው ዛሬ የገባሁትና ጌም ውጤታቸው በጣም ደስ ስላለኝ እኔም ደስተኛ ስለሆንኩኝ ዛሬ አሪፍ ውጤት ይዘን እንወጣለን የሚል ግምት አለኝ። ማኪዬ በጣም ውጤታማ እንሆናለን። አብሽሪ ማኪዬ። እሺ ኩማ ዝም ብሎ ነው ሲያስፈራራ የነበረው። ኩማ ወይኔ ጉልጭ ሲል አሳዝነኝ። በቃ እኔ ለብቻዬ ነው። እስኪ አሁን እናውራበት። አንተ ምን ነው ቤቱን ጠጅ ቤት አደረገው? ዝም በል እኔም ላውራበት። አንዴ እመጣለሁ። እሺ አንዴ እዚህ ጋር የሆነ ሰው እያለቀሰ ስለሆነ አንዴ መጣው። እሺ መድኃኒት መጣው ዋችሁ መጤ እኔ ወኔን ይሰቃልቻ ወሊን ተውን በርባኔ ደግሞ ነፍጠኛ ወሊን ተይ ተበዳ Marraku qaba. Hin barbaanne ka kumaa waliin taphachuu barbaadani. Rakkoo hin qabu garuu anaati hin barbaadin. Okay. Kopi ni godhame. Operate. Yes, sir. Kan number barreessite sun eessa kutte please? Eessa kutte maalu? Eessa kutte? Kottu mi as jiretti number barreessu. Just seensu fedheeti bara. Lakkoomsa tokko barreessi. Lakkoomsa kan kee bilbila asirratti barreessurra lakkoomsa tokko barreessiti garsiin si galcha wayyu. Guys, copy link if tap goda. Copy link if tap goda. Copy link if tap goda.
دفع كوبي لينك تاب تاب كوبي لينك تاب تاب ولا وبليسكية كان ساقرين نافتهي ماكية hidhii keetirra maaltu jira maaltu jiru haadhatiyya maakii funyaan maal taate funyaan booksiinaan dhaame girgiddaadhaan osoon kara gadoo deemu jiruti girgiddaan akka wal dhahee wanni ta'e maal ta'e hintan gadaan gadi haa dhugu hidhii irra hidhii jira kaara hidhiin hin jiru hidhiin tiyyimaa hoo oromoo maal isin jalaan bade moo hidhii irra hidhii jiraan anjaa hidhii maaltu jiru maal jechuudha sarjarii godhattee jechuudhaaf immoo an duraanuu hidhii tiyya bar hidhii pilipsiin qaba ture natti fakkaata maal jechuu akkana jechuun jiru wanni takkaillee oromoo mudii natti qabattanimi hoo mudii natti qabattaa jirtan hidhiin si guddattee jirti maali hidhii koo mattaraa turte moo meetira meeqa ture duraan way gudu koona hoo sila ati maaliif hidhii ilaalta sila kootu seeni si ergeen jira si fuudhuun qabaa copy link godhaa malee guys copy link godhaa gisee mana kan isiin tan copy link if taap gochuu hin irraanfatina copy link if taap godhaa guys taap godhaa nama tokko fidii nu bashannansiisii ambar tiktok kanaan namoota hedduu yoo waliin fooloo walittiin qabu saniif hin bar namnummaan an beeku nama afur nama shantu jira
hinjiran follow waltiin qabnu ani media irra hin jiru dhiyeenya kana namoota akkaan follow hin qabu.